Assalamu alaikum. Ada algana mewagati befana badda kolli girifashi training center on ami sifang asasi tamrin ko hoge debechen ke kievo nimma huwa kurma adi badi hawal kurum ke rasmiyat wagutun genesin mattaka egoton haiddiha devana becha adi haiddiha timwana bechuge dariwarun kiyawani mumappa hoga huwa kurumge rasmiyat kuriya mi dani egoton mi haiddiha devana tamrin ko hoga mi course kuriya gengos mi wani mi haruge march moge haibana do feshigen june moge 11 wana duoge niyala addu training center ga kamfa kolleve mi ko hoga jumla sate ka tiris ad dariwarun mi huwa kurum rasmiyat ka paverive haiddiha timwana tamrin ko hoga mikos samakuriya gengas pemani hatem machon 11 june na hamen hennamas mikos kuriya gengas pemani girifushi training center uga mi ko hoga jumla sateka satara dariwarun mi huwa kurum rasmiyat ka babri wa kam faha kolle gatun jumla duisata fansas fas dariwarun mi rasmiyat ka babri mi bani mi geterega mi himeneni duisata bara firihin sifan na adi salisting anghen sifan kam faha kolleve mi rasmiyat geteren mi sifan na huala de pani high court ke fandiyar al ustaz Hussein Mazid adi badi hawal ko de pani raiso jumhuriya adi sifan ge me mati veriya Dr. Muhammad Moiso mi rasmiyat ga sharaferi mehman ge gotuka is babri dagan wani jumhuriya kam faha kolleve me asasi tamrin koha ke mi ala wanna sifang ala sifang khidmata me gule sifan nan ke daira to kamasak ke kore fembara hilm unganna din mattaka kuriya kende tamrin koha kam faha kolleve me asasi tamrin koha ge magan gote kamaz kore femiwani course furiham kura komme sifange miheki gaumiyata lobi kura sifawanta akhula kurangalati amura kiyaman teriwa hashriho mihekan hedumaiko sifange mihekan ingenche asasi ma hunarta hangadinu kan faha kolleve de sifange mi khidmat itora fula kuruma ke raiso jumhuriya Dr. Muhammad Moizuge mi sarukar ge war boda amaze kan faha kolleve gato emanik fange mi bodu siyasate gotu kalgumanna fahaga wegen dani ami dive qawma khidmat kurmattaka mi difai bar adi dive sifange khidmat itura mi taragge korun gotan training center ta itura taragge kurma kevese manik fan mi gengulu pata sabore kam faha kolleve gotan manik fan vidala fami qawmu de kelobiwa komme raite geves hituga em sharaferi maqam libifawa bayake dive sifan kam adi qawmu ge minivan kama siyadata himayek kotti damhatta dinumuge mi kura masakatga agwa sankuran chahe bay kivas sifan kama miwani vidala fa ade manik fan ge veri kama hawal weda genne fahon sifan ge khidmat itra furiham kore mattaka eki daira takon masakke kura bafa wakan manik fan miwani ade kurin ettanu gaves eki daira takon mi masakke tak kurawwan kam ge yakin kan manik fan eki jalsa tak devwa kam faha kolleve manik fan vidala fa gotoga rajya ge eki sarahat ka kaim ko fa command center ta vistara ge kure vigen dane goton sifan ge khidmat ga ule komme mi heka ves emihekke ahila thiriule rashaka me carry center ekka tibegen daimi gotekka mi khidma ekkurum ge fursat libene gotan kankan hamaje sawa devwane kam manik fan wani mi kurin avidale fadi mi masakata sifange fauj bodu kuran chehe kamasha emasaketa ves kuriya dakan emanik fan wani vidala fa mi masakat ge tereng gaumi khidumata mi sifan nerumattaka eki masaketa kore man dakan fa kolleve mi ge turun hama sifan ge qanun taka qawaita rangal kuran che kam ves emanik fan wani fa kura fa mi kantatta egoton mi sifan na fa kolleve mi fada kantatta emanik fana saba genes devumon e badata gennawani kam ge yakin kan ei sifan na vi has fase han khidmat deve gota mi kankan button kuroma ki manik fan peenu fulwago ekama raiso jumhuriya wani vidala fa mige turun hama sifange retirement gawaida ves islah kenna wani kam ke yagin kan raiso jumhuriya wani devwa fa adi mige turun bohya wa kam ki ves komera yitaka libenche mi khidmata ka vairuka mi komme divesse ge asasi hagga ka vairuka divhe sifan ki e qauma rayitun ge haggoga mi khidmat kurumatta ka amil nafs qurban ko khidmat kurum ge tayyar ve tibe bayka bative adi divehin komme rayita kus fakhurera bayka sifan bative sifan na khasa kokken mi bohya wa kam ke mashrota bes akure gen tawan kama raisani vidala fa egoton ginawegen hammas to ge terega mi zamani house mashro hinga matta ka masaketa kurapani kama rais
isani vidalefa mige iturun hama faha kollave girfush itura tarage koro mattaka kina masaketake kora pankama bes raiso jumhuriya wani vidalefa adi mige iturun mi rajyege utura dekunuga mi hadafa training center ta itura tarage kora pankama bes raiso jumhuriya wani vidalefa girfutta balar girfush itura tarage kora mattaka bin hikkum ge masakke bes mi har okuriyen ebade mi training center ki ware gina atatekke sifang me tamrin kor mattaka mi tayar kore fawa training center engot kuriyen tanuka mi qawmi khidmat bes taraf wegen mi har wefa wairuga e qawmi khidmatum bes sifana gule sifana mi denche he tamrin tadir mattaka mira itura tarage kore wegen taane kama sarukaram pani vidalfa ada mi wogo tama argument be fena hisaba mi geneste mi event ki mi dive sifange khidmatuga debeche asasi tamrin course nimum fahuga mi huwa kurma adi mi badi hawal kurmuge rasmiyate gotun haiddiya den adi haiddiya tinegge mi debechuge darivarun miedo huwa kurma hamje fami wani hadde dege tamren ta korea gengos fami wani hate maachum feshigin egara juna hamayen adduga hunna training center ga kan faha kolve hadi hadde timwana bechge training tan hama mi muddat ge terega mi korea gengos fami wani girifush training center ga jumla 255 fas darivarun miedo huwa kore ma hamje fawa eru ga mi ge terega mi himeneni 212 firihen firihen sifana adi mege turun salis ting anghen sifan kan faha kolleve de mirasmiyatu feshigen tani raiso jumhuriya adi sifange me mati veriya dr muhammad moiz mi sarahad dawada genno ma ekka e fahuga mi rasmiyatu feshigen kuriya tana de algonmen e mansarta te befna hisaba bagoto genestena de safarama mi rasmiyata ki mi dive sifange khidmata alag gule sifang mi ta furihama kuranche tamrin course e asasi tamrin course nimala huwa kurum sifange huwa kurum ke rasmiyato egoton debechekke mi sifang mi faro mi rasmiyato ge tereng huwa kuravana ade badi sifana hawalu kurvigen tan mi badi sifana hawalu kotte wani sifange me mati veriya raiso jumhuriya dr muhammad moizo mi kosta ka balaruga jumla 255 fas darivarun huwa koro mahabache fawairuga mi koha kimi ala sifange khidmata gole komme sifange be polko sama furihama kuranche mi koha kan faha kolleve egoton eki sifange ki daira to kamasake kurmatta ka fember mi e fember unganna dinma adi tamrin ta kuriya gendve kan faha kolleve mi kohuge magan goteka mi amaz kore fawani mi kos furihama kura komme sifange mi hekives gaumiyatal dobi kura sifawanta akhlaqu rangalu ati amurakkiya manteriwa hashihe mihekan heduma ekka sifange mihekan ingenche asasi ilma hunarta unganna dinun kan faha kolleve mi kohuge tere mi kos nimma hadi dive sifange khidmata kule komme sifange be fulaki wes ei rayitun namuna bayaka banchene kama raiso jumhuriya bani mige korim wes vidalefa adi rayitun khidmat kurmuga qawma khidmat kurmuga e namuna dakka adi mi e divehinge hituga mi haro sama sifange ngoi lobi abadas dem hettu matta kama sake kura baige gotuga mi divehi sifan begen dan kan mani man paha kura ba fadi hama e rayitun takenwata e darinta bina kuru mattaka kuranche masakkatake goton qawmi mi khidmatake watani khidmatake samfaha kolleve goton watani khidmatuge dashum samawara kina darivarun miyad hama mi tamrin o manta kam wes faha kolleve mi darivarun nimma mafahuga e costa nimma mafahuga dive sifange khidmata adi mi dive fulhunge khidmatuge tereng hama dam kuriyat dam beenwa kom khidmatume sama kuriyat deve kam faha kolleve ade hama mi rasmiyato feshigen dani raiso jumhuriya adi sifange me mati veriya dr muhammad moiz mi sarhata wada genno makka kuda wagut kolge tere kamanik fan wada gennawan e fahuga mi rasmiyato kuriya tane mi rasmiyata ki mi dive sifange khidmat ge haddiya den adi haddiya timwana bechge darivarun kiyawani me fahuga mi huwa kurma ati padi hawal kurup ke rasmiyata jumla 255 fas sifang mi do huwa kurma hamaje fawair kami ge terege himeneni 212 firihen sifana ati salis ting anghen sifang kam fa kolleve mi sifana sifange huwa la de pani high court ke fandiyar al ustaz hussein mazido sifange asasi tamrin kohake mi komme sifange khidmata gule komme sifange be pala ko sama furima kuranche he kohe kam faha kollebe
ade rais jumhuriya mi sarahata wada gennama kaalukon mati bepana saba bagutum mi rasmiyato genstena हाजिर वडेंती पे भी एम हाबे फलों दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया आदि सिपांगे में मती वेरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज अरे होगा दिफाई आदि वतनी हिदमत बे वजीर ऑनरेबल हसन रशीद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल अहमद गियास कॉलेज ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर हुसैन इब्राहिम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية دي أدي هدية تمن أساسي تمرين كوه كداريورون سفانجه هوا كرما بديهوال كرما رسميات إمها بيفلونا مرحبا دنوا. وكين خاصكو ديوه راجع كجت رئيس الجمهورية أدي سفانجه إم ماتي وريا دكتور محمد مويز ورا إخلاص تركماك مرحبا شكر دنوا. آده رسميات فشموغ إذنين دي ريبورت كوري مرسميات وغ مهتر هدية تمن أساسي تمرين كوه كوس أوفيسر लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जिनान एफओ किए तक उरुआन के बरकातुं रस्मियत फटवा देवी वारंट ऑफिसर तिने मोहम्मद असलम देंकुरियं उन्नानी दारिवरुना हुआ लादिनु हुआ लादेवु मंगेदी अलुस्ताज हुसैन मजीद गारी हूं वरंग अदबेर कमाय को धन्यवाद इज्जत रिफंड यार. अनुगर्दों हुआ की बारे विदालु मतनो द्विराज्य के जमहूरिया के कानून असासिया इस्लाम दीना द्विराज्य दिफा कुर्मुगा द्वरी कमा अमानतरिका मतीगा देमिहुरमशा मुस्मिनुन्ना बगावतरिंगे किबैंग ये दौले सलाम कुर्मुगा अशगंडा फुरानंग गुरबांबान जही जहालतगा गुरबां वुमा केरिहुरे आइंग अल्लाह गांधी वा कुरमे शुक्रिया इज्जत रिफंड यार. मियाँ साबुन देंगुन्नानी हद्दिया दे अदे हद्दिया तिम्मन असासी तमनेन कोह के दारिवरुन्ना बड़ी हो करुम के कुरिंग अंगा एंगुंग इवुंग मिनंबर फुरिह मको देवु मंगेदी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल अहमद गियास गारी हूं वरंग अदबेर कमाय को धन्यवाद सर. अहुरें मिहार में अंगनी सिफांग मीहुन्ना बड़ी हवाल कुरारो अंगा इंगु कनुलाडोहा बढ़िया की सिफांग कोम्बे मीह को मैं बेगम्बा इस्लाम दीनाय दिवे गाँव हिमायत को रक्का तेरी कुरुमशाद मिकंग हिमायत कुरुमंग हुरी सिफांग मीहा के अमिल हशिगणु दिफा कुरुम दिवे दौलतुन दे हथियारे बड़ी गेंगुलमुगा ए बड़ी के वजन हुरी नमवेस नुअथा वजन नेन नमवेस खांडेली बयान बेगम्बा वकी हालत होगा मेनुई एव्वेस मीह का दिमाग बड़ी दिक्को नुअथा अमाज को गेन्नुआन बड़ी हिफांगे हुन्ना सिफांगे मीहा हमला दिन गोतुम वियस नुअथा
hatikandu difaa kurumu gotum vias badiga beenun hifambani Maldives National Defence Force ge rules of engagement nuwata waki hasa askari operation ga nama adi operation kan ehen ROE kandalifawa nama e ROE ka eggota sifang mihe ga atuga onna badiyaki hawal kurefawa wara muhim wecche evves halegga e farwa kodokon hadagen nuwane adi ei emihegge furane rakkateriwa fadan rakkateriwan jehe echekkan abaduwes handan kuramwan shukriya ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ ಹೆದ್ದಿಹದೆ ಅದಿ ಹೆದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನೆನ್ ಕೋಹುಗೆ ದಾರಿವರುನ್ನ ಬಡಿ ಹವಾಲ್ ಕುರು ಹೆದ್ದಿಹದೆ ಅದಿ ಹೆದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನೆನ್ ಕೋಹುಗೆ ದಾರಿವರುನ್ನ ಬಡಿ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗೆ ಅರಹುಂ ವರಂ ಅದವಿರ್ಕಮಾಕು ದನ್ನವಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಹೆದ್ದಿಯ ದೇವಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ನಿನ್ ಕೋಹುಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಬಡಿಯಾ ರಂಜಿ ಗೊತುಂ ಹವಾಲುವಾಣಿ ಕೋಹುಗೆ ದರಿವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ನೋದಿಹ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀಹ್ ರಶೀದ್ सर्विस नंबर अड्डी हदे तिरिस फहे प्राइवेट आयशत रिश्मा हद्दिय तिम्मण असासी तमने कोहोगे दरिवरुंगे फरातुं बढ़िया रमजी गतुं हवालुवाणी कोहोगे दरिवर सर्विस नंबर नोदिह दे 21 प्राइवेट महदी अहमद सर्विस नंबर अड्डी हनुए हद्दी हनुए प्राइवेट रिफा मोहम्मद
ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ MNDF ಬೇಂಡ್ಗ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಲವ ಹೆತರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮುವೆ ಗೊತ್ತು ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಬೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ಕೊಳತ್ತೆದು ಅಡಾಂಗನ್ ದೆವ್ವಂಗೆ ದೆಂಗ್ ಆದೆ ಹದ್ಯದೆ ಅದಿ ಹದ್ಯ ತಿಮ್ಮಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ಮನ ಕೋಹೋಗೆ ದರಿವರುಂ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಹುವಾ ಕುರುಮ ಬಡಿಹವಾಲ್ ಕುರುಮಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವೀತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ಶುಕುರು ದನ್ನವ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ದೂಹಕಂ ಎದೆಂ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
Ada algon beng temeti befna sabam megenesteni divesi fanke haiddi hedeng adi haiddi timmana asasi tamrin ko hoge mi huwa kuruma adi padi hawal kurum ke rasmiyat algon fahatan te befna fenigen te tani mi si fan kan fa hakalegaton jumla 250 fas si fan mi wani huwa kura wafa mi huwala devbe high court ke fandiara ustaz Hussein Mazid adi padi hawal ko devbe raisul jumhuriya Dr. Muhammad Moiz mi si fange asasi tamrin ko ke mi debechege tamrin ta nimma huwa kurumge rasmiya koriya mi diegoton haiddi devana tamrin ke koriya gengos fami bani hatem march feshigen 11 juna hamen addo training center ko kan fa hakolde vadi mi haiddi timbana tamrin ko koriya gengos fami bani hatem march 11 juna hame mi girifushe training center ka jumla sateka satara dariwarun haiddi timbana bechega kewani ma favar ga haiddi devana bechega sateka 30 ad dariwarun na jumla 250 fas sifami wani huwa kura bafa mege terega mihimeneni 212 firihen sifana ad salis ting anghen sifan kam fa kolleve algon ment befna hisaba wagutum megenes ting event me hisaba ni mala fakelan em ha befna sar bajer dak neden wassalamu alaikum PSM Fiesta. ಕುರಿದುವಗೆರೆ ರೇವಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಂ ಲವತಕ ಹೇವಲ್ಲ ಬೊಡುಬೆರು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫೋರಿಗದ ಬೊಡುಬೆರು TVM ಗೋತಿ ತೆರೆಗ ವಣು ಮುಳಿನ್ ಹಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ